افروکم وکی تیمی پارێزەرێت چالاکوان و ڕۆژنامەوانێت با دینان ڕابوویم تەمیزکردنا ئەوێ قەرارە دادگەها جونحا دەشتە هەولێری کەس نەزاندای در حق بەردانا مەرج یا بێژین ئیفراشەرتی یا وان پێنج چالاکوانێت دەڤەرا شێلاتزێ ئەوێت کە هاتینە زیندانی کردن بەداخەوە مانگا شەش وەرە ما اف داخوازی پیشکشی دادگاهی کربی کو بهنه بردان مرج بداخوا او گیرو کرنه و دست کرنه گل ما و گل دادگاه و گل امان چالاکوانا بداخوا ششی نه دادگاه جنحا کس نزان یا دشت هولیر بریار دا به رد کرنا اوی داخوازی آوان چالاکوانا و شمولنا کن که افراشتیه بعد خواجی دادگاه استیناد داد سر قراره که کریکاو قراره که ارهابیه ارهابجی قانون که تایبت خو هی و اوجی گوره ماده ایک یا 21 یا جماره 21 سال 2003 هاتینه حکم کردن یعنی حکم وانا و قانون به هاتینه زندانی کردن گله و قانون که دادگاه دشت هولێری کەس نەزان ئیستینا سەرکردی دوو قانونێک جودانە ji ber hindê me dît ku ev xederek amazina li van çalakvana tête kirin van rojnamevana tête kirin evrûkewekî tîmê parêzeran em rabûn me layiheka temîzî teqdîmî dadgeha cînayata hewlêrê sîfetê temîzî kir hêvîdarim ew dadgeha jî dadgeha cînayata evê xeletiya dadgeha cunhê keftiyetê da çareser ket û evan çalakvana berdetin مرج